Alto Grado El Cosea Dali, el oficial encargado del mando policía local, Police Superintendent Luisito Magnaye con el todo el fuerza, quien encabeza para el Safe and Fair Election 2016 aquí na ciudad de Zamboanga. Especialmente na performance sa segundo el COMELEC desde preparación hasta el mismo día de la elección. Asigun con Police Senior Superintendent Luisito Magnaye, por causa no hay ni uno algo suceso el Cosea pasana entero día ayer. Sa grade ng ano, kung tatanungin mo, I will rate it 10. For me, No hay asigun cosa algo suceso el sucede, fuera el cogida del mga bailador del liquor ban, kaya implementa sila un día antes el eleksyon hasta del ayer. Ya pwede asigun sila aresta total de 26 persona, ya pwede kuhita man tumahan. encounter any incidents, major incidents, except for some violations ng ating liquor ban na meron tayong 3 incidents na sabihin natin natugunan natin mga pulis na meron tayong mga dinetain na mga tao. And ito mga persons na ito na dinetain natin, diyan natin sa mga police stations doon lang sa reglementary period para madala lang. Hindi natin sila pinailan ng kaso. Naayuda del AFP, como el Joint Task Force Zamboanga, ya pwede asigun sila confisca 58 mga armas a la autoridad adentro del tiempo del gun ban, 103 mga bala y fiesta del armas, 82 persona arrestado, y man file kaso, que alcanza na 69 kaso. We confiscated 58 firearms, 22 bladed weapons, 103 confiscated other items, sabi natin ito yung mga magazines, ammunitions, nakasama doon sa violations ng firearms. Siendo no ay paasigun man lift con el gun ban ese tiempo, siendo base na reglamentos, amo implementa con este desde enero 10 hasta na Hunyo 8 pa. Albert Luna, Dateline Zamboanga.